The second gift is a goat and a coke. It is from one of our sisters. She's in Dubai. She's called Dira Bridget. These are the representatives from the Sangora. Are we not allowed to sleep in Buko? We are booked in Buko. We are supposed to sleep there. Not being able. Evariste Ndayishimiye wikomye u Rwanda muri iri joro kuri uru rwego. Redi Tabara ma 20 byishyize hamwe. Amakungu nadatabara ndageramiwe. Yabaye nk'usaba ubuhungiro umunyamakuru bari kumwe. Kandi aragaruka avuga ijambo rikomeye aravuga ngo atariho abarundi bahona. Niba tamutora Burundi bwose Kagame arabufata. Ya ingingo ya kabiri. Bobi Wine mu Bugande naramuka atsinze amatora. Harakurikira iki biragenda gute? Bobi Wine ko afite ubwoba nanone natsindwa amatora. Aka kajagari n'akavuyo kari Bugande karahagarikwa n'iki? Niba hari mu kuboko kw'Abashinwa hakaba mu kuboko kw'Abarasha, karahagarikwa n'iki? Ibi byabaye Tanzania, ibi biba Kenya, ibi biba Burundi 2015. Shuti yanjye hano iyo ni ingingo ya kabiri tugiye kugarukaho. Ingingo ya gatatu turi kwibaza, nimero ya kabiri nyuma y'ibibaye muri Kenya bikajya Tanzania bikajya Bugande bigiye kujya Burundi. Icyo kintu nimushaka mwiyiriza ubusa cyamusenge. Ntabwo nasinze sinanyoye ngendo umuvugishwa mugabo akarinyo karahina kuko dayimoni iri kuzerera. Uyu mwuka mubi uri kuzerera muri ibi bihugu ruri guhiga nde, ruri kurondeza nde, ninde warutumye, hari gukungura, ruri gukungura iki? Iyi activite mouvement circulation yihari igamije iki? Kandi icyo nzicyo icyo nakubwiye wibwire. Hababye ukurikije ibyo Varuste yavuze. No muri Uvira nabonye bateye iyo bombe, mwabonye umuntu nashyize kuri sitati muri groupe ya WhatsApp, grenade yaciye iki gihimba cyose, hasigara icyo hejuru icyo hasi kivaho n'ukundi kuboko. Ariya marasa arababaza Imana shuti yawe, mureke gukinata. Evariste Ndayishimiye aratinyuka akavuga ngo ndiwe muntu ugize Burundi ngo yataha bibaraje ari kugwa, ngo niba tamutora ngo nta wundi muntu ngo washobora gukaruma situation, ngo ndiwe Mungu wangu ahubwo urasara. Hano rero ngira ngo yarari kugabisha abantu bavuga ko badashaka kumutora, arimo abagabisha bagira ngo nimushaka mu ntore nimutantora ntabwo nzabakingira u Rwanda ruzabarasa, ntabwo nzabakingira bazababomagura. Ubundi ni nkacyo hariya yarari gutangaza hano kuri Tanganyika, koko yagaragaje umugambi w'u Rwanda wo kumutera, agaragaza ko yahanganye na Redi Tabara na AFC, ndetse arongera arasaba imiryango mpuzamahanga ko igomba guhagurukira u Rwanda. Reka tubandanye idonido. Sorry je mbafite ishavu, hari ibintu bidatahuri. Yego, niba ari ikintu gihangayikishije Sebarundi, hakaba hari ikintu cyateye agahinda n'umubabaro n'ishavu Evariste Ndayishimiye, akaba hari shitani yagikemura mu murangire aho iyo shitani yabiri, hakaba hari Imana yagikemura. Nukuri k'uyu mugoroba ugendeye ku magambo yatangaje Evariste Ndayishimiye wavuze ko umwanya wari wo wose u Rwanda rushobora kumutembagaza rukamuhirika, runyuze muri Redi Tabara, runyuze muri M23. Evariste Ndayishimiye uvuga ko u Rwanda
ubwo ruri burangize kwigarurira Kongo ari bube nimero ya kabiri, u Rwanda ruhangayikishije Sebarundi ku buryo mwe mudashobora kubyumva, ku buryo yahahamutse yikanze kandi atarajya kurwana n'umunsi n'umwe kuri teri. Ikindi kintu cyantangaje, Evariste Ndayishimiye yavuze ko Mugabe Imana imubabarire, yavuze ngo nyakubahwa nyine tubanzeho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi, u Burundi butamufite ntago ngo bwabaho. Yababariye ngo 2027 ngo abantu baramubaza ko aziyamamaza, iyo atahaba ngo mu Burundi barariba ryaraguye, ahubwo se ubu ryaguye gake, ni rimwe cyane kabiri. We yavuze ko mutamutoye ngo bamutega imitego yo kumwica, bahigira kumwica, bashaka kumwica, nyine kumwe avuga ijambo kurindi ijambo kurindi ababaye. Biribonekeza, biragaragara ko Evariste Ndayishimiye yifitiye ikibazo gikomeye cyane cyuko atabayeho Burundi nta buhari. Niwe Sebarundi, niwe Samuragwa, niwe Mana y'Abarundi. Kandi ahubwo ari we wishe Burundi. Ndayishimiye arakurura karambaraye, ntimureba kugundira ingoma kwe, gushaka kugumana ubutegetsi kwe. Nibiturika bizaturika nabi, Abarundi bazakokereza mu ibarabara bakuye. Buriya Abarundi barushisha ava Baganda, Barundi barushisha ava Abanyakenya, Barundi barushisha ava Abatanzania. Mungu wabo, wowe uri gukina n'umuriro. Ntuzupime utwaye Abarundi, uyoboye Abarundi ngo uzabafata umengo n'utwana utwara two muri gardienne maternelle. Oyaye Abarundi n'Abasomali mu bintu byo kugumuka. Mungu wabo, kuri iyo uri kubona mu Bugande nk'uko twabitanguriyeho, ubu mu Bugande ibintu ni bibiri. Museveni yakoze ikosa. Museveni yaza kureba umukandida aha ubutegetsi, bari kumutora 100%. Ariko iki kibazo Abarusiya barimo n'Abashinwa barimo mu Bugande, nagira ngo ngumenyeshe ko igihugu kirapasukamo kabiri. Sinabibabwiye, sinari nabihanuye, hagira umuntu umbwira ngo sinabihanuye. Kandi nabihanuye cya gihe muri Tanzania habaye akajagari, Imana irambwira ngo mu Bugande mutegereze ibigiye kuba. Ndabibabwira nk'umuhanuzi ureba kure, General Prophète Martin. None muri bibiri kubi Bugande, iyo byari kwiyamamaza, ni imyigaragambyo karundura, ni imyigaragambyo karahabutaka, ni imyigaragambyo y'agakura, ni imyigaragambyo ya mbere ni ya nyuma. Abapolisi bararasa, abapolisi barakubita abantu, mwarabibonye muri video. Abapolisi barafunga imiduga, mwabibonye. Nagira ngo nkumenyeshe ko hano hari umwoto, hano hari umuriro, hano hari urusasu, hano hari induru, hano hari intambara yakayobera abahinga. Imana idutabara, Imana idutabara. Birababaje vuba. Sebarundi nawe dore nibashaka, uyu munsi mu Bugande hari amatora, kandi aka kavuyo kari Bugande niko kagiye kujya Burundi. Aka kavuyo kari Bugande niko kagiye kujya Bujumbura. Dayimoni wahawe ikiraka muri Kenya, dayimoni wahawe ikiraka Tanzania, dayimoni wahawe ikiraka Uganda, arakirangiza yerekeza he? I Burundi. Azava I Burundi yerekeza he wibaza? Uzazerekeza he? Uyu munsi hari amatora mu Buganda, ariko amatora arimo urusasu, amatora arimo inkoni,
amatora arimo ubugome ndengakamere, ninde uri butsinde? Ninde uri butsinde? Bimbwira hano muri kompeti niba uri umuhanuzi, ninde uri butsinde? Niba ureba kure, niba ubikurikiranira hafi, turashyiraho miliyoni y'amanyarwanda. Ninde uri butsinde? Reka rero tumubabwire uri butsinde. Ngira ngo mu bintu ngiye kugarukaho, turagaruka ku kiganiro Evariste Ndayishimiye wavuze ko abarundi batamufite uburundi bwose bwahita buhona, cyangwa se batamutoye uburundi bwahona, ngo kandi sinzaba nkiriho. Ndayishimiye wikomye u Rwanda akavuga ko Red Tabara na M20 biri kwisuganya cyangwa kwiyegeranya guhirika ubutegetsi bwe. Ndabigarukaho n'amajwi n'amashusho. Iyi ni Mbabazi TV gatatu. Barundi kazi abumva ururimi rw'ikinyarwanda, tubahaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu. Tonda sabone. Mu Bugande Museveni Imana yaramwe ngo ntabwo azaba president. Ntabwo azaba perezida. Abantu ntabwo bajya bumva. Hama haja iri shyaka rya Museveni, ari nawe Museveni nyine umaze imyaka irenga 40 ari ku butegetsi, iyaha pase undi muntu, iyaha kuyobora undi muntu, nta kibazo cyari kiri mu Baganda. Ariko umuriro uracanwe kandi n'umuriro utazima. Museveni nasubiraho umuriro uraka ubudahagara. Museveni najoyoninge areba umuntu amatora bayacume kubw'akavuyo, amatora bayacume kubw'umutekano, amatora bayacume kubw'ibibazo, nibamara kuyacuma bayegeze hirya gato, hama bareba umuntu mu ishyaka riri ku butegetsi, bareba undi muntu bemera, bamuhahangane na Bobi Wine, kandi afite amahirwe yo kumutsinda. Ariko Museveni ntabwo watsinda Bobi Wine. Reka. Bobi Wine afite abantu baramuyobotse, abantu bahaze ingoma, abantu bahaze ubutegetsi. Urubyiruko rukeneye impinduka. Ubwo nyine bakeneye isuku nk'iyi Kigali, ubwo bakeneye imikorere iboneye ifite tekinoloji yihuta, ruswa zigacika, biturire bigahera. Wamwiyama yamaze kukwinjirana. Bobi Wine yageze mu nzu ahantu kure, mu byumba hose, ahubwo uko umurwayi niko abantu barushirizaho kumwiyumvamo no kuba bakorana nawe, bagendana nawe mu bijyanye no kugira ngo ashyike ku butegetsi. Bobi Wine rwose ngira ngo hari undi munyepolitiki ufunze bamwitande nimwibuka ndamubabwira. Uyu munyepolitiki ufunze bundi ni wari opposition wari uhanganye na Museveni. Museveni amwikiza azi ko ikibazo gikemuye. Uyu muhanzi Bobi Wine ni Museveni wamuzamuye, bamuba hafi, kuko bazi ko abahanzi banywa itabi bakanywa urumogi bakaba mu bagore, abahanzi baba mu bintu by'ubustari batakeneye iyo myanya. None rero ugwishigishiye ararusoma. Mu by'ukuri Museveni si umuntu mubi, muba mufana ndamufana. Mugabo iyo uyoboye imyaka myinshi, iterambere ritari ku muvuduko abene gihugu bashaka cyangwa se bifuza, impinduka ziboneka mu buzima rusange, ubwije ukuri ko bo baraguhaga. Uyu munsi wa none rero mu Bugande hari ukwiyamamaza, ariko hari imyigaragambyo iruta kwiyamamaza, kandi bibutsa amazi yarenze inkombe. Mu Bugande amazi yarenze inkombe, ntabwo bagifite ubushobozi bwo gukaruma situation. Kandi iki kibazo cyabaye muri Kenya, iki kibazo kiba Tanzania, iki kibazo kiba muri Kongo yo kirabandanyije, ndetse
cyabaye no muri Guinea, sinzi n'ahandi handi muri Afurika baherutse kujya bigaragambye bahirika ubutegetsi, bigaragambye bahirika ubutegetsi, umutwe sizanugu, ariko mwese amakuru murayakurikira. N'ubu rero mu Bugande umuriro uri kwaka, Kampala byahindutse, ibyari ubushuti byari ubugenzi bihindutse. Ejo mwumvise ibyo Museveni yatangaje, asuzugura Bobi Wine mu buryo bwo ngo nakantu, ngo ni imbobo, ngo akorana n'abaterabwoba, n'abapagani, n'abasataniste, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu byose nta gisubizo kirimo. Mutamba, turakubaha rwose, uri dadi, turanakubaniye sariyuti, mugabo nk'umuntu w'umusirikare warwaniye igihugu, kwicara ahantu bakakoza ibirenge tukagushikanira nk'umuntu wayoboye Ubugande, akabukura mu maboko mabi n'ibibazo, ndetse akaburinda kugeza izi saha Ubugande nta kibazo bwari bufite, uwinjiye yinjira amahoro, usohotse agasohoka amahoro. Ariko ntagahura gahanze. Ariko kuki abantu bashaka kuzasazira ku ngoma nk'aba Mugabe? Viziyo yaraje, abantu barahumutse, abantu ntibakirinjije, abantu ntibakiri inka, ku buryo uyobora umuntu akazapfa atageze mu murwa. Oya, buno abantu bose ahubwo benshi bavukira ku matara, bavuka bareba, bavuka bambaye. Ntabwo rero ibya kera si byo byubu. Buno rero Museveni ahanganye na Bobi Wine. Bobi Wine aratsinda, igitangaje bari buyamwibe, nibatayamwiba baramufunga, nibatamufunga Abagande benshi barabigwamo, bamwe babafunga, abandi babakubita, abandi babirukane, abandi batakaza utuza, abandi batakaza imirimo. Gusa ntibumva, niba warebye aya mavideo yose, nabo bahagaze bwuma, wakubita, wasatura, wadiha, nta kintu bari kumva na gitoya. Kandi Bobi Wine niba ashyigikiwe n'Abashinwa n'Abarusiya, ubwo no kugira ngo bihagarare bizagorana. Kandi Museveni sinzi maneko zaho zarangariye kugira ngo Uburusiya bwinjire butanga inkunga kuri Bobi Wine, kugira ngo Ubushinwa bwinjire butanga inkunga kuri Bobi Wine. Amafaranga Bobi Wine ari gukoresha kugira ngo Bobi Wine agira abaturage ikivunga kimeze uko wagira ngo ni Yesu uba uhagaze mu bantu. Ibi ntibisanzwe kurwana iyi ntambara. Museveni rwose ongera uciringe, use nutekereza kabiri, use nureba kabiri. Byari gupfuma ugahaka Inerugaba General Muhozi, byari gupfuma ukareba n'undi mudada muri bashiki be, byari gupfuma hakajyaho n'undi munyepolitike mwizera. Ibi wari kubufunza amarembo, ariko aha ntabwo iyi ntambara yahagarara, ahubwo iyi ntambara izandikwa mu bitabo. Kandi ibi ngibi muri kureba n'amaso yanyu, ibi ngibi byateje akaga, byateje isaka, byateje agahinda. Ipfu ziratangiye mu Bugande. Rega ntabwo Imana ivugira ubusa. Hose twabivuze muzi ko ari ibintu bizaza byoroshye. Imana ibintu byoroshye yakirirwa ibivuga. Oyaye. Rero ubu butegetsi bwa Museveni cyangwa se Museveni, amahirwe afite nuko wari gusubira inyuma agaha pasi undi muntu, aho arabarokoye ishyaka n'ubutegetsi bwe. Igihe yavuga ngo arabandanya, amakuru naguha ntabwo kiri bukunde, ntabwo kiri bukunde. Umuriro udahera, umuriro utazima, wacanwe, uri kwaka. Iyo ibyabereye Tanzania biroroshye, biri mu Bugande nibyo ubundi uru rugendo rwo kwigaragambya abene gihugu batangiriye muri Kenya bajya Tanzania, ubu bageze i Bugande, ubu bagiye kujya i Burundi. Ni ukuvuga ngo kandi Burundi bizakomera kuruta ibi, kuko ho harimo kwica nyakwica ku mugaragaro. Imbonisi rwose zizatema abantu hatagize igikorwa mbere. Fita amakuru yihutirwa. Bobi Wine na Museveni barahanganye,
kandi uko byagenda kose reba ko byandika, afata agakaramu n'agakayi wandika. Museveni nadahagarika aya matora ngo bayacume bashakishe undi muntu w'umukandida uri bubahagararire mu ishyaka ryabo, opozisiyo ishyigikiwe n'Abashinwa n'Abarusiya iramuteza ikibazo kiruta ibindi bibazo byose yaba yarahuye nabyo. Kandi aho ibintu bigeze ntabwo ushobora gukaruma situwasiyo mu buryo bukoroheye. Niwica abaturage ni ikibazo, nimurasa abantu ikivunga ni ingorane. Interinete yo mwayikuyeho sava, mugabo igiteye agahinda n'umubabaro mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Kongo, mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Kenya, harimo sirikirasiyo icyo nakita muvomativite y'umwuka naka w'ibikarande w'ibisekuru. Harimo abadayimoni naka bameze nka ya nka yica cyangwa nka ya mbwa yasaze, bahagurukiye abaperezida ku rwego rw'uko umuperezida ukibara ibyo muri atikita akayobora bene gihugu nk'uyoboye abana muri primaire, ufite ibibazo bikomeye cyane, bagusengere bakuririre, uririwe nturaye. Navuga ngo ubu n'isi yabaye nk'umudugudu, ikintu kiraba amahanga yose agahurura, isi yose igahurura. Ariko n'ubu tuvugana rero mu Bugande uyu munsi hari amatora, niyibwa biragenda gute? Bobi Wine natsindwa biragenda gute? Kandi koko itsinzi niye aranayibona, natwe turayibona, n'amakungu arayibona, niwe ufite abayoboke benshi. Natsindwa rero biragenda gute wibaza? Hamase ninde nimero iri bukurikire? Ninde nimero iri bukurikire? Icyumva ni ikibwirwa. Hamase nyuma y'ibyo kandi, nyuma y'uko iyi myibonekezi, iyi myigaragambyo yasaze yasarishije ibintu byakomeye, Museveni Bobi Wine we namutsinda akajya ku butegetsi, hama biragenda gute mu gihe Bobi Wine yatsinda? Yatsinda biragenda gute? Eski Museveni we natsinda byo biragenda gute? Nta gihinduka, byo ni ibisanzwe, byo turabizi. Ariko hano rero hari intureka, hari ubwoba, hari ipfu, hari amasasu, hari ibintu utamenye iyo biri kuva niyo biri kujya, byibonekeje cyane by'akaga n'akangare n'akandare byateye igihugu cya Uganda. Imana iturengere. Ibi bintu uko mwabibonye, n'ibi bintu uko bipanze n'uko biteye, Ubugande ni umuhero bwinjiye mu cyobo perezida ntashaka kuva, ntanashaka gushyiraho umusimbura mu nshuti ze, kandi igihugu kiri mu myigaragambyo itaraba imyigaragambyo. Ibi ko ari ukwiyamamaza bimeze uku, hama n'ibihinduka rero imyigaragambyo nyayo, ninde muntu uri bubihagarike? Kandi ko Amerika itagushyigikira, ko Burayi butagushyigikira, kandi Abagande ko mbiyiziye nabo ko batabyoroshye, kuko babonye muri Kenya, babonye Tanzania, babonye Burundi, ibyo bintu byose biri mu mitwe yabo. Kandi kuyobora imyaka 40 muri iki kinyejana, sinzi ko hari perezida uretse aba bariho. Buriya Museveni navaho nta undi mu perezida uzayobora Ubugande ngo ayobore imyaka ingano. Ibi bihugu byose nta mu perezida uzongera kuyobora imyaka ingana kuriya.